Thulpak pen towar kacheselam. Usuka asong Volongkomaji Regional Atumpen MGNREGA aputhak pherangkiamai kangni. West Division Forest Wages Association Casual Workers Atumpen Kachuningri. Kardom Pinikarbi Prime Time Abertang Tonpen Arjuikta. Lakhain ko rapho nilipemisi constituency kaparlo Borlangso Rongtrok Sierra Datu Methang Kuno pak cheot crisis towar kacheselam pon. Karbi Anglong Autonomous Council long de pen ningkan trok sikep soselo. La pen constituency long inquire trokang bong pen nilip constituency hello inglong hawar ke parlo ke ong nai mate angkang ke the nailo. Bonda nilip along kaching thora sai ke dengji aphan em nangki pipe lokta ningkan thongkep likep sosedolo. Nilip aphan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen tak ke lang ke pankreson si mande. Laso jok non puani anta nilip RJ chelar thek thelang. Choki hela block pen ke dam atowar borlangso borpung tarapung ahawar ke paleji aphan langroi ke kapji aphan chega pham pen kalite adimaklong pali thek the lapu anakisung thetan binong. Lapen towar inglongar lok thepai thereng pen ke dam katora thekti. Borlangso sub center se kachelanga hemjong si keso atu se chelang damji aphan dam pulote dowai perstamol adim chainonga hisi longji. Nurse pen kache tonglong jialar ke chekema hi I anwet lokusi hada ke doara datum amekri bo pro pen pherang ke atum ka humri damhut nang thandun ni tumban ge lang pon pe det lage ko pia polo bunate bisi council asorta adak ni tumban a khelpom pidum note ni tum atigatok atumda mo next afanda ni tum ta buta job po ako hai bompo lalo ako pi la so la BJP asorka nikang ka thom no ni tum pahai pibom no ton non pabitra da nom bata ka thom pahai det tam ni tum ke RJ mata thelong lela to do CM kawang hun piche matha no ne amang si ke no lo ne ko pilo ne lang so hu kawang rai basa te rong arong kawang rai ahut lang so hut che thelong chot Kidamtang MLA Kilik Aprang Local MLA Dr. Numal Mumin Pen Borlangso ahawar ka humri damahut vote ka chorek amay ahut rongara datuma phan ka chichakte kangke BJP asong aphan vote pira pahainon Borlangso borpung tarapung atowar ke kache parjana bangthi Hema Malini ang om kenaya son thot towar nang pipo palam chat rongara datum ka chonghong arni ani lo bonta labangso alam chake lamdak ajok rongara datum ke kidam ke bangthi sungke arni bangsi chitong nang Laso kache paningding un AC kaddu kawe rong trok sierong araratung kaddu kawe bang pharo ke thomra phokep so se arat chitong si mithang atowar mithang pensi kuno pak che ot cry pen towar kache salam asai dengpon. The reason is according to the communication problem through when we get any sickness we have no any traveling road, so we request our Karbi Anglong leaders to help us through this road. Today we are more than 300 people are gathered here and we have onward. By the way, we the problem for the road only today we are working and we don't have any help for today, but we expecting the Karbi Anglong people leaders CM, EM, MSC, MLA, they know our problem. So we are kindly and heartily welcome and respect them that one day they will help us. MSC ba pini tumhanan dil tum chuning rilo tame apol ave pen ba nang klembo po sini tum tong hongos nami non nang le lelang dame ni tum akidu kisung rat akidu kisung hinil tum kaike ani riada puason itu kisu ni pen dang lok tum si ponang lasi itu pini rong rat pen thurpak pen sini tum pini kam klem lo lalu yo ni tum pini bangke nasi CM sar banda ni tum chuning rilo lakana keru pilo CM sar alang hitame kado we ke klem dam lipik lapen ni sidame dipu ke pamitan ni tum ningarong parle lo sidame ni tum atokanu kidu sidame ni tum noan kidu kisung alang li sar tame chini lo heglong lo lasi nanglik kidu period o sini tum hantam inglong alok la ni tum borpung bolang su sidame laso towar akip
Borlangso arong arat kachuboche artaningkan pharo isira truck plane eta phita Karbi Anglong Autonomous Council along ajada sarkar levangta nilip inglong aren anat kaching thuramu kipi data jok ningduk chepaklang Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Radaphan sarkar pen kirapon along penangan atum alesi cho endun rong titik Lason si Volongko majid taon ang kangalong tami lapuson asay lang no ke klema bangpu ke klang ajok usuka song pen perang kya mai kangni Pini phai kuni ni phai cricket homarni ada por phai ke por malom pen Volongko maji PHE IBSI hemalong Volongko maji regional usuka song pen langsomepi block along kam ke klem ke chok che puthak mai phapon Bangso amai long Volongko maji regional amai phu subha singkiling dun mai phu Krisno timong atum pen ke pachini pona tengki Langso mepi blog along pen kam ki claim ki chok che theklong si RTI jok ponlo lapen RTI arona long pen thang kaching bar avi akam ki claim theklong si isi abang rongalo ki pinang ji akam tauna long si claim ponrong lapen kam ki claim clip pin pen atangka bang cho olai pidet la so lama puthak CBI atum lang tarlit nang ji pu ke hangpon pinangan che songlo bonta non ponta thanga kang sayavi Lapen usuka atum pen arbok pon la soting pulute dak blog along ke claim atum an political si lut lablo puta akoi ipon langsung ipi block development ke parlo komunis posaria puthak nilitum akoi CBI inquiry ning pura pimpura ro pidamolo mate memorandum pidamolo sitabe langsung ipi development officer video engineer tum thangmat asai nangre amek kawe anugang thongsoji dukli lapen nilitum guwahati PNRD official ongka hala jakta litum pimpura lo mate memorandum pidamlo lapen kala jakpanda alu napalelo mane hopta isirang bong inquiry ning pura alu napalelo sitame langsung ipi block development officer tum video engineer tum ke fere dordesi dukli lasi Karbi Anglong Autonomous Council ke cari bom akai Dr. Tuliram Ong Langting Kumar. Lapen Volongko maji regional usuka atum pen Karbi Anglong Autonomous Council ke jamate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangabang la solam RDP pon ra ingsai ponanji pusi chuning ripon. Athe ke dam tangani CEM kaningje komat ni jongsi sarkar pen kerap tipialong kachupang lima bang phan ke ingsai pon vekji po alam kaningje pen papling ponangji pusi kachuningri padopon. Video engineer tum labang so buthak buthot din kwaning kali pulo tang tene tum usuga song ban ge so dak ban song ko lapen dhorna doi banda tisi pon plus angkono la MGN rega pada lu batai kapal li pada thang not response tam pini taman nang lang prong nang lang ding batai tuning rilo lu pajur lo reminder pinangan pilabo ang song na pali labo plus pada penang li elo dak inquiry akan within 1 week spend inquiry da nang tu joint survey da nang tu lata thangna ta latum nang dunhai he kapre alam na pathi mena jat pencil apa porang chipek kon bon last ni tum pura 100% pui latum totally involve we pula tu latum pan protection kipi ko pier da last ni tum puden tuning rila ke hai Dr. Tuliram Rohang aphan zero tolerance against corruption ko ki pudam apot tela pana lo pare et la pan theglong prong batai ki pipen nge la pan lang ding bo mande Fuluni pen dirchuna rongpi langhin pen sarpang ringti Karbi Anglong Live West Division Forest Wages Association Casual Workers atum pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuningri ke padopon Non-casual workers asai khi claim bom atuma phan prap chin pen regularize asai khi ke ponji aphansi Forest Wages Association amai phu jilan tiso la pen chunbang longbira mingti pen chuning ripon alang litum pen ki than pona tengke West Division along kaddu kawe casual workers bang pharo isira plikebra isia bangphu non sai cheklem bomlo Plastic dam tang ditia cheklo ni pioneer keparni Sona Singh Terang Deputy Secretary Karbi Anglong Autonomous Council ari dengpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangapang panong si memorandum alo pajir ponlo labang so tok jirpen kipia lo teng non cyclem bom casual workers atuma phan regularize ke ponji aphan kachuningri padupon Kheroni pan Mohanteron Karbi Anglong Live Kaching honai la pen man peng kedo Honorable CM Sir Dr. Tuliram Rong Hang Phan nilitum
chuning ri thu lo lasi ni tum hala ki dam tang September 8 arni ni tum memorandum long ke jong dun ke jong pon la ke alang li phan ka chuning ri dun la ke ni tum la non chuklem bom subservice tame ni phan la regularize nang pon po si ni tum ning che the dun lo lasi ni tum phaneng hon pon po si lasi ni tum ajat pensi tame nangli phansi tobar nang chulang lo regularize nang pon po si ni tum nangli phan kai ke ta tobar nang chulang lo Kheroni pan Mohan Teron Karbing Long Lai Lakhain ko rapho ni MSC constituency ke parlo dekrum athoi karbiri sonim so ronga je katalona long kiter ker ke bokhup along BJP nilip mondol atum pen ke pang thirpon ke damtang pre cheklo hawar karbiri sonim so ronga je ke pamana dimalong muluk chetong pik lapen ajok ke pater ke pa era son anta ke pang thirnang jia sai do o la sojok phai kuni ni phai kri hi la sojok phai kuni ni phai kri hinia ni volunteer ni ada por phai ke pa por pen Polling station 10 pen local president atum BJP mandal committee mohila morcha lapen BJP along kithe kiding atum an ningi si pet pen chitong sar pen ke pangthira sai deng ponlo lapen labang so sai kiding ji aphan semet pen mandal committee mai pu bapuram teron chunbang relief son teron atum pen patir pi ponlo methang e hemerit ke methang pen si chipang thir ponang ji lapen kaprek akiso pen kachepa jog ji aphan ke Ingthir Jirpen kido ke damta akinang sot upena joksi labang suaja nek deng pon lo puta relief son teron pen pachini pon. para melo kibi pon la ular mukha la pen hithi amukha hotel la kadoga wi kipater tikang do la so por hot krim somara tu muso tu kichua son chips ahom ben cheng lok lang ki jum bong he hui ben cheng lok ki pache dili tum thek long lok la si pini BJP ni lik mondol committee hin pen patir pi ponsi la ki chibung la pen kiter asai an pangthir pona pusi ni litum chipe thek pon lo la si pini dele ni litum la posana program mate asai mu ke deng chat kali chiklojon thom pen batai si la pen ningkani song ni litum batai ke thom ben batai pian bagla sana sai deng ahut pen ke state pen ang pingkhat po ahut pen district tum ang pingkhat po la pen ahut pen ke nang sa do putin tum jungjung nono son mondol committee pen chipa pon po la si pini bangke nilip mondol committee BJP hin pen patir pi ponsi la bang so pang thira sai mate ni nes sai ni tum pon iglo Chokihola pen Sanjit Pro Karbing Long Lai Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong aru atum pen non hetjong ke singpon khatkhati press club atuma phan kachuro ke pajirdun pusi birta nangpale ACYPA Karbi Anglong aru amai phu Chitra Barua pen ke pachini pon ke khatkhati press club amahang ke pathek pon ke mepik alamlo athek khatkhati la pen lahori jana hawar malom non ki thomi owe atum pherangki ke claim ke dam do otanglo la pen pherangki atum ta eklai vet ki do akinang sot binong Athenon maloma kai puthek the commentu la pen kopi plangji ne abangki lasi lasona pora hut nangli ji ta hai puthek the claim rapet pherangki atum akisung ke boy hut chirap chito du nangji abangki akinang sot binonglo lasi khatkhati press club atum ke do ana phanta claim me dame pusi ahirjume pajirdunlo lapen commentu ne jongsi akinang sot do pute chirap chito dunji pusi ACYPA amai phu Chitra Barua pen lamthe chepaklang pon আচলতে আমি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে খটখটিত যি আপোনাৰ যোৱা 7/11/2022 চনত প্ৰেছ ক্লাব এটা তেওঁলোকে প্ৰেছ ক্লাব সমিতি এটা গঠন কৰিছে আমি আন্তৰিকতাক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সংগঠনৰ সভাপতি আনন্দ তেৰণ ডাঙৰীয়া আৰু তাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক মইনুল হুছেইন ওঝা আৰু আচলতে খটখটি হওক বা লাহৰিজান হওক যি আপোনাৰ তেওঁ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আমি এই খটখটি প্ৰেছ ক্লাবৰ জৰিয়তে আমি এটা আশা কৰিছোঁ আৰু খটখটি ৰাইজ আৰু লাহৰিজানৰ ৰাইজে আশা কৰিছে যে যিসকল নাৰীৰ লগত আপোনাৰ হওক তেওঁলোকে আপোনাৰ মদৰে হওক আপোনাৰ যি অবৈধ চলি আছে বেহা সম্পূৰ্ণৰূপে এই সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে প্ৰেছ ক্লাবে যথেষ্ট সমাজৰ হৈ
আৰু ৰাইজৰ সংবাদ মাধ্যমত এটা আৰু ভাল পৰিৱৰ্তন আনা আমাৰ আশা কৰিছোঁ আৰু আমি এই দুৰ্নীতি বিৰোধী মঞ্চৰ পৰাই তেওঁলোকক এই খটখটি প্ৰেছ ক্লাবৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Bokajan Ben Ananterang Karbing Long Live. Pini Karbi Prime Time Abirta ke Lapan si Kang Tony Blong.